adofo enanu ada yina yeti as ensembia efa akwada 4 years wayira a strange woman beat call school mu wo nkokọ fa akwada yi edi ni ye no I headmaster no mu a maame no tema oba school ho no owo hijab just say ade a muslim for mo di kata omuti na ebra na maame no ejina ho no oyi hijabi efri nanim na osase bo enkwada ni di maako frefre wo mu na se no share ya eni esi ekeka kro no of headmaster no approach no busa ne say right official one I don't see akwadai ni se wan me na maame se me mefa no me se ene onya dagie enti se ne maame ne si ye no headmaster no ji tu mu se ampa onimu nkwada no enti no onu do jana jeje mo no wokoye na mami enya abotrefa enkwadai na enkwadai so fie no just 5 minutes walk and I just so okache ni nuanu so wonni kan na mefa akwadai friend Mohammed Monse mefa no na meni na to ade ewo eche ha ya wonni kan na meni ni be ebeba enti ma nkwalai eko fie no wawafo buso am se na muni akito yi ewen na kwada ba akosi mu se ye ba no maami bi tam no no ka so kwoto ade ede ama no be hye no mi hunu se watam akwada yi ede no atena taxi mu a wo mo ato esantene na asemi ekoye ohaw ema awofo no ntino wo mo antena so omo di enwa abobo ede koma police fo se omo hihye nsemi ema omo na omo ba a wedi 4 years no ayira na omo di ma police for no so antena so ma omo anja no ejeje mu se ne di kan eka no na omo so eto omo mo epiti se ne omo be hihye asem mu akopem tama omo nsa ebeka akwada no na ahwefue onyame adum omo nsa aka akwada no na kwaya omo fa so omo hunu akwada no ene se eya abrantie bi a o course sports no do what no dey so wo chiche bi kakra ene ni aketo be ka che ni se obra me hu akwada bi a wote baranda bi so wa ha je se ne hu afoni ensuo na o she vest white na ne mpobo ba ko eyi ene short a o super enya sem ketwa enti abrantie ya che se okọ efa akwada your friend of Moftau edi a yedi efre no na akwada abrantie ekofa akwada na je so odi no ekoma omugo assemblyman na ma okọ yodi akwada koma assemblyman okache ni akwada do look strange ana akwada ya wo mu hihye no akwada enya na emra okasa edi che assemblyman no jepinye no okasa okay mama yen China ya adipa bi chi ya omuhunu abofra no bunada a ye friend Tuesday enti assemblyman no si mu pika so mama yen chen na ade chi a eye Wednesday wukuada na ye de akwala na kwakoso police for se de be yo be make announcement ebusa so why bana ayira na se bibi se ne koso nta wo fo no mu bia na sa wo fo no se moti enkaibo ya mumra na mumma me hye se akodei eye mu ba na be bi ko mu ehu akodei ye fra eho no mu men's chrome ewo onkoko kwa men's chrome junction eho eno mu akoda no na emra omodi no koma police for no awofo no so eti mo mutu mika eba ho omu ba de hu se ampa omu ba eno no ye de nyame ase se omaye de omu akwada no na de me wakacha awofo ni se we enye adisua ema awofo no se ebeya omoni ebeka omu ma ho nyame amwa na nka akwada yi omu di se sikedro ena womani di ni kwa akogio se die na womani di akwada yi kwa akoyi o se nka nyame amema nka bezu se ne ba no ko mu nye de omu enhu ni bio se ye me di nka kai e wo se awofo mo no ekomu ma ho se mo hyena se mo ntima mo ntini nkofa mo ma munyi nkofo mienu enye ejina mo munjina mo nye de emma mo se de be ya se mo ni kwa omo
omo ebetimi akwakọ de akwakofa mo mana ye de every school mo abra emfa ensem bi say efa enkwala kidnapping ho no emfa ensem bi say ne de emma I na headmaster no so no kakra me work and say we so serve as example de emma no say bi say biom esia was so o money ni ekomo pa yes enye se nka awofo no omoye awofo papa and ombetimi ama police for achiwo headmaster no atum afenso nya wo kwako ke bechi wo ni teachers for ni nyina ede ebum ama wo school no kwa no ma ede aban ebe close no first ni biase ama wo headmaster na nkasa wo teachers for any bi school for na nkasa kran ni biase ema mo enti na message headmaster so onye hihye ye bi entu ho say bi obe card and that's obe for security man bia obe replace say the be ya say say obi eba be fa ne ba security man no ebe hunu na wo ba manye so anipa asemesi eba ni o ananipa asemesi obi eba be fa obanti no say ye wo dia ene da ho adi na ye hunu se de be betimi do ba de ama anase wo fo no class wo timi pom fra wo timi me fa oba fra phone so fra teacher for headmaster do no one office ni dia say wo mo na ba be twem no wa hye say school no niam apostle teachers for omo chira de ya headmaster na na sebie so no hye nkwala so wo mu de say onu na edi na ayetire but enye onu na hye enkwada teacher for omo hye nkwala de omo na bo enkwada no mu ban enti bibia ni na foto ni say wo say awofo no obia enya teachers for no numbers mako se ne be ya say bibia ni no mbetimi ayede afre omo afre teachers for no so enye kidnapping kwampo accident betimi esi enti ko basa nkwada yi pona so mu kofia me stress e was teachers for no omo ye ejina nemu ema nkwada no se do mbetimi di nkwada yi echa loro kwemu asumjiema boni bia na nkika ye bia ye de NCHwe awofo no so mekoso abomachi se ye papa no sema me fo eye busy amoso monjine monya mre ema muma enya awofo nko na sebio omo chim nkwala ye de ewo mu amonyuma doso se de musu nyuma doso no eba wo se wo so be ma wo sacrifice na wo so kofa wo ba se wotimi kofa akoda ya enka obey enyiwa banyame enye da na sie na me enti se de na mi so ka no police for my adie pa ye papa so DSP DSP Daniel Yafe wonso wa ya de say asem ba no want na so a wo so wo fa wo share mu emukina etimi ma yohu akwada no wonso nyame ehia wo pa mufta wo so a wotimi hu akwada no mu nyane na nyame ehia mo se mu nyina mutimi coming together ma yohu Mohammed Bonse nyame ehia mo pa eye wo djumedie ya mudi aba abai na ahwefo minim se mo so pese mo ye de mo chama na me ni say asemi ababetu de na ne course we muso mu di be yesu ehunu emu awofo ne anuan se mu nja mu nuan ne mu ma ejeje mu anya me di ene ensemi ebre mu ni di efianstroma na me tum so so pese o share waje na o share o comment nsi me ka se follow on Insta follow on Facebook too much gh ko subscribe the FMI now follow you on Facebook, Instagram and Twitter. I need a fiancé, I may not be an answer we ever, that's an investigation, my crown.